jongi nim se siam da kawai pa ka Pak Bahadin ba nagaling juga isi ringkat pada usiam silasya yang ini. Dah, hadin ba nagaling juga usiam ringkat berkeisi ila khot yang ini kita elam mangin ya syom perkat hapo yang ilai kene sibun kimat abai de berkecujor kecungi kepada naduk kesem ajar mulai. Wan donru sibun pat kiwi ki komplain. Dipanggil ada penbu hak ini kisni kepada ada berkumju. Tinggal lagi keren ya kajuk kamat syapang kajing tung biang ka council ya unong tai sing imyong ku muslim marang ba jong kahima ila pen pau mun ne pana kaliang jongi ku kikun ki hajar jong kahima da lele ru am pat niai teng menginai persya paring melaru pun peliang kin sifat ya ku ketinjam bangin yat da kelenti kepada yangi kidon sibun kelenti yin sampai kap karai perkarai kalong kapakado ka syong apa ba ladau pai ba ong bangin tia ang ne tak ada begini ya kerai inawan biang ang ne apa ka katan singi bangin tia ang ne tak ada pakai keci edisi kan ai ka jebab hangi ukun wajar juga hemalenrin ngimla pan syong klikti wat ngimla ru pan hiroi ya ka hok ka jongi kata kare ka jibet singa ka jongi wat kata kare ka jebab ka jongi katan singi mar biang ka jingi ki ka jongi wat pi ka isi kata kare ka jibet singa ka jonga hakane ka por ka pamenta Insya tangan hang ne tak ada baka isi kan ayah ke jimsar ke bahok ke enkuri ke baka konsil ke le kamlong ke bahok ngitip saya kata ila pen sengeu mene sibon ki points kare ke isi ka kemla ban simrai in ya caki benta bade baniat dengan wan beng ne hari ka katan sengi insya tangan hang ne tak ada pengin yok ke jawab kare ke bakdo ke syong upat ba namar penloi ke hima da upat ba kata kare ke jongi ya mentah